Imo sa imo. Happy Meal lagi. Happy Meal nga. Kitang duha burger. Duha ka Happy Meal? Nganong Happy Meal man barato? Kaya nanay drinks kang magpalit pa ka. Nya barato lagi Nanay French kung fries. isa-isaw nimo. Oh, Unsa man nga Happy Meal imo? Burger? burger lagi ta duha. Unsa di mo? Ang drinks? Coke pa pareho. Happy Meal pambata. Dito ada dito. Binatag na dito. Excited ka. Pila ang Happy Meal? 5. 5. Naanay Coke og French fries. Nanay Nya og drinks. imong isa-isahon kanang burger nga isa. Mahal tag burger pa tag 3 hapit na 4. Nya plus drinks maabot og hapit 9. Na wa isi Ana ra din ang style, is tipping diha. Happy Meal ra. Wala. Lagi pangayo ang tag ID no. Ang bata. Hi, cocktail Hello. points today? No, thank you. How can I help you? Can I have 2 Happy Meal please? Burger? Hamburger or cheeseburger? Cheeseburger. Cheeseburger please. And are they with french fries or apple slices? French fries please. And the drinks? Coke please. 1 apple slice. One, Okay. one apple And 1 french fries. and 1 French fries. I'm sorry. Did you? You have 2 Happy Meals, right? Yes. And they're both with Coke, or you want 1 Coke and 1 apple juice? No, no, Cokes. 2 Cokes and then the it's French fries and the apple slice. That's what you mean, apple slice? Oh, 1 is french fries, 1 is apple slices? yes, please. Okay. May na lang kay kabalota mo English gamay. Okay. Thank you. Thank you. Adi mas barato no? Cheese ra. 11 siguro. Oh, Gis ra. Kay kung isa-isa nimo burger, French 12, fries. ikaw rin makakaon ana. 12 times to 24. Ako'y bayad. Wow, may ito, may nadiha. Bayad daw. Biya ka. Be. Tangan ko nimo. 11:28. 11:28. 11:28, kompleto na. 11:08. Nana kay 28. apple. Nana kay drinks. Nana kay french fries. Hello. Thank you. Thank you. Okay, thank you. Mulat pa dahil. Ako na, nakasabot ka. Tanaw sa taong na igwapa. Pa nanood. Parang na diha. May gwapo. Busy gid sila. Mao man ni ilhanan kanang Hindi na nila maapas. pahulaton sa ta. Pero naaral po dayon no. Basta lang makalakaw-lakaw. Happy Meals. Yes. Have a nice day. Okay, Thank dito. you. Thank you. Gwapo man, di man gwapa. Tara. Anak ra ng style. Happy Meal ang kuan. Kuan ang tawag ani. Driving lunch. Ang kuan man good, Happy Meal walay ginansya ang McDonald's ana. Kay Pero gibawi nila sa mga adults nga mga pagkaon. kanang So, Happy Meal kay pambata na siya. Oh. Murag kiddie meal. Oh. Mao na kiddie meal. Oh. So ganito sawa ka na ngayong ketchup. Wala dai, Di balik mo ta. kanila taga Balik ta. napa-yogurt. Gusto ka yogurt? Naon ta? Napay duwaan. Napay bag kuan oh. Dali man good me. Mo nang driving lunch lang. Napay burger, Napay burger. napay coke, napay french fries, napay yogurt, napay duwaan. duwaan. Anak ra nang Napay steak. bag. Sana. Pangbata ng Bitay sa bag. pangbata ng Happy Meal pero ang nang order mga tiguang Yung sa bagay. Ito ato na na. dapat
ilang i-require ang asa ang bata, na ang bata. Wa, kaya mo pasalubong sa bata. Pasalubong sa bata. Batag buot. Sa bata o buot. Batag buot. Nag-apas ko, alauna sa hapon ang appointment. Nga, kuan pa, 28 kilometers, 21 minutes drive, 12:39 maabot. Kaya pa. Sold na, paniod to. Gwapo kayong truck, oh. Pag-focus sa driving test. Daghang. Ha? Pag-focus sa imong pag-drive. Truck kayo, oh. Kita. Peterbilt di ay. Peterbilt. Ayahay kay na ako ay videographer si Madam. Kana lang. Bye. 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 Thank you, videographer.